obožavam činjenicu da radim ono što volim i da sam uspješan u tome i da to žene prepoznaju, tako da iz neke odgovornosti prema svojim klijenticama ja sebi ne mogu dozvoliti da imam kreativno pauze i umjetnička ludila gdje ja nemam inspiracije, jer to jednostavno nije način na koji funkcioniram. Bacujemo novu kolekciju, to je znači ljetna resort linija koja je nama uvijek svake godine najprodavanija i u ovo vrijeme kad se svi stalno preslačimo, žene vole imati puno više izbora, tako da i mi i onda napravimo mogućnost da se preslače više. Svi samo idu za tim što im nude dućani, a uopće ne idu za tim što njima dobro stoji ili što je njihova osobnost. Ne traže nekakvu osobnu inspiraciju u stvarima, tako da sam jako protiv trendova i ježim se kad me neko pita koji je trend za proljeće, ljeto, jer ne znam i ne zanima me. Ovdje svi žele biti isti. Kad je jedan trend, onda svi žele imati speglanu kosu ili valovitu kosu. One sve žele biti iste. Mislim da Parižanke su tu najpametnije, jer ona ako ima kovršavu kosu, ona će još više naglasiti. Ako ima uska ramena, ona će ih znati istaknuti. Ako ima široke bokove, ona će biti ponosna na njih. Neće pokušavati biti ukalupljena u ono što druge su smislile i željeti biti ista kao ona, ali to nije ono što ona je. To je najveći problem, mislim, kod hrvatskih žena. Mislim da je to toliko ukorijenjeno u nas kao ljude da moramo pripadati svom plemenu, vizualno da moramo biti slični drugima da bi bili jednako dobri. Ovo je haljina koja se zove Iris. I zašto ja posebno volim ovu haljinu koju već imamo nekoliko godina? Radili smo ju stvarno u jako puno uzoraka i ovo je haljina koja uzima najviše materijale, 5 metara. Ali zašto najviše volim ovu haljinu? Zato što me ona oblikom najviše podsjeća na prvu haljinu koju sam ja ikad zapazio kao haljinu. To je bila jedna haljina od moje mame, koja je bila onako plava, ljubičasta iz 70-ih na 80-te, koja je imala isto tako rukave, ali dole su završavale malo onako u bubble. I to je nekako kad smo napravili tu haljinu bilo wow, to je haljina koja me evocira me na djetinjstvo i na to neki prvi blic, kad pomisliš na prvu haljinu koju si ikad vidio, to je bila ta. Na kraju, kad se sve te nekako kolekcije zbroje kroz godine, ne želim da se vidi razlika vremenska. Nekako uvijek ciljam da to bude bezvremenski i da, bez obzira što ta odjeća je nosiva i ponekad i je u trendu, ne namjerno, ona nekako izdrži taj test vremena i postane zapravo više neki stil, a ne nekakav trend.